Evo, gdje ste ljudi, ja sam Legend, ja i moj brat ćemo napraviti moj kanal i sad ćemo početi snimati te stvari. Evo, ja ću igrati hospice, ovo mi je negdje drugi, treći put, tako da ne očekujete puno. Pojačao sam slušalice do kraja, će biti burno. Znam gdje je prvi papir, to je lagano naći. Strah u koži. Dobro je, dok ne skupim prvi papir neće mi ništa napast. To je dobro. Sad kreću zvukovi. Idemo polako izvirat. Evo knjijebe mu majku. Jao. Idem ja ovuda. Neću me, idem na... Polako. Nadam se da neće izgledat. Će biti milost. Bog te mas. Ne mogu disat. Neću gledat leđa nikad. Da su ovako papiri blizu. Jao. Ovo probija uši. Kako znam da će sad izletiti? Mislim da je tu jedan papir. Tu je negdje, znam, bio je tu zadnji put. Ja. Evo ga. Neću te spasiti. Lagano odi. Nema spašavanja. Joj, kako mi je ovo poznat. Ne znam di su. Izgubio su. Da se idemo ovdje gdje me iznenadio. Ovo će biti opasno. Nemoj mi se umarat. Tu zna izgledat. Dobre. Znam da tu kupatilo ima je. Srce mi kuca. Ne, tu sad će izletiti još malo. Već zna. Ovo me ovaj vjetar nervira. Zašuti. Joj, ove zvukovi su prejaki. PewDiePie was here.
Ne znate ko je PewDiePie? Ujebote! Pa ajde bježi cigane. Bježi. Koliko sam skupio papira? I di da ja idem kad je on iza mene? To me nervira ova igrica. Dobro, pobjegao sam. Evo ovdje je, evo zna iskočit. Ne znam koliko sam papira skupio. Tu zna biti jedan, tu. Ma to. Šušti. Ja ću preći, ću pobjedit. Zvukovi su prejaki. Evo kako znam da će izgubit. Sad će izgubit. Samo trči. Dobar. Idemo još malo. Ću ja stvarno iz prvog puta preći. Ovo nije normalno. Joj. Mozak mi i dođem na kraj. Hajde, ovo je bio video. Hvala što ste gledali. Biće i sljedeći. Vidimo se u sljedećoj epizodi.